then so me da say na ma mo akwaba e de wabadum TV bedroom dwumedi a ye de bro so emu fa bi e de amaya ye ka apomuden komo 5 minutes de bia ka ye ho sa bre ya 5 minutes most wasua bibi na adepache nso wasa ato aso na wotwi ye nro na ye hyase dental caries e ho komo ye kaka mante hwekura ye se nkwada no kura de pa se nkura wo se pa this is a feeding bottle na de mom no mom how can feeding bottle give kaka to akoda e serious faster ma endpoint homeopathic clinic na daroma e na ye de ebrowa ye nyina ye suade ahodo e wapomudin mo frɛ no bribi obeje osofrɛ no mame ne nkasa ne ni nkomo na kwagye apomudin wo se be ya bribi obetimi abeso yasene ye nya titiri ene wadi nkomo 0244 867068 0244867068 yare bia frɛ no ontume nya onsososo baso obetumi so a ode homeopath kwanso ebema ho ayoden beda majority shase water adi guso me rocking kakra ope bia ofrɛ wo ma na ko Instagram a obehu Augustina Mensa Efim ewa ha oba ye na asemi mo akwa ababie de ne ko se kaka teacher pa me hwɛ nkura ne de feeding bottle. Okay, so won say feeding bottle in na ye di na anajo no mo mo teen Cerelac even no for kai de manage sugar wo. But ya ba time no anajo ne ya pre. Yes. Nti ye feed you amuye ya na ye de na to ho. Adakora. Omo breastfeeding na kra bi o be no for the shene no ma no ada. No ma me so ada. E bi aka ne num. Ni aka ne num no. Emu ana e wo se ka omo okay. Esene ho ban no they are feeding on it till me di kan actually on praying bi etwe mu say acid. Yes. Omo end products na acid. Nti eno no be hu say nkola e friend rampant caries. Nkola mo tie di feeding bottle na breastfeeding na anajo no. Especially mo sin nyina aba no. Say we bi na ne sin nyina black e wo manu bebre caries bebre. And no enye feeding bottle no is our problem. But say o feeding we are say God's crying is you are fa ho na mani nsuo okay na emfa ho horo ne sa start sugar na e wo ne num no emfiri ho empanyimfo so ya ye ntwitwi yesi enwumre no ye didi fufuo ni konkonte snacks bibia ye di ye no ye ba fie ne dware ye no ye just anyema ni nyina wo ye no on say ye that's why yakata ya no. So for a long period no eniema akoso bacteria ne didi they've left the acid atna osene so ache into sa process no ekoso for so many years no na a decay esino say udidi sisi a now the chance in you when twim na de chia na bibi kraba so as sa process na koso over the years no na a decay esino na se kaka na nya fitia na eba debi ansampo na be ya no wo ma beti sharp pain bi wo on finance because it just came once but the body is just alerting you that adie we koso empepi no kaka no be me pena asem ho ne say ya sorry no pe ya arteries ni veins akese ni ejuma no no anka adie asana wada no because one dey nketse na ehume very well nti courses no number 1 oral hygiene na intwitwi yesin okay enyumre no it's very essential sa de no de course kaka echen hwe e na plug me ka plug a hon se obehwe o se na se bi wa na yellow it's a bit me green na e ko black sa plug no eno no etimi ema kaka eba yesin pa because bacteria no mo wo ma they stay there no ma has e na kaka no enye de ehu o esene so pe okay caps no so no pe o e betimi akoye root no especially se plug ne de ba etimi ko root no e na se ko root na eno no e ba esene so po de aya na bibi kaka etimi fa but ko root ne de you lost the tooth for good. Wow. So those are the two major things I'm saying about the cause because I know dear it's part of us oral hygiene in the kind one of the course and then the plug is also another cause of it. Yeah, that's it. So na number no Naija 0243 728542 0243 728542 sa freno na ene nkasa kwan be na mefa so amedi manumu ni wante hwe kura no o send you twitwi twice a day ebeboa fasedama endpoint homeopathic clinic 0244 867068 0244 867068 only endpoint kasa
ha wo nyina to atwa wo apomden mu medin afia amankwa tamaklo kyena nkwa hoden ho a ebesehia